Fáilteach an trúna seo go Páirc Fhearchair atá lán le gríon an tetan seo le heis don na cnílacha bhín seo rinne seachtain na cruún clufa seo Ceáil gan chéidir clufa idir put Láirge agus Luimneach a gríomh Iomána faoi scór bliain an na mún Babhta haon agus musúla a sáchaiblintin seo don áirithe ag O'Neills agus an clufa maidirrma a bhí capi tosú rinne seachtainna ach an Páirc goáil ar fad agus anoberdin tugann seo le cóir agus deochaí chuir barc le heis an drochháisteach a bhíáin agus clufa minar nói bon ar na seachtainna agus an clufa seo a curú ar Ceáil. Má deire put Láirge an tuairteáid ar Luimneach agus tosamúd le fud an put Láirge ar dús agus an nirin animnig mar rinne seachtainna agus mar sú leis ag an ráid seo neart taithí ag an dá éireann agus go leor imnoirí le an rád a sínsir ag an dáibh an réalta don í faoi scór fiche. Dimar an dá éireann seo chéile ag glufa leachcheannas na bliana seáite áite for Luimneach in ceannas ar put Láirge agus put Láirge cáile lásin a Luimneach orá grúchtá críad na mún agus an sin cáile a glufa ceannas na héide mar sin. Tá muidir dús le fuan put Láirge ar dús agus iadsan ag gimmert Somáilinn seo ar Páirc Fhearchair in Dungarvan agus mar bhsúlais an luach ag gibh tíide Patrick Fhearchair lecht an nearttaí ag an idan seo choláit ar a Páirc Cían Troy ag sa gúil fearhí gimmert an Noran sin Lína Láchúil, Jamie Power, Cormac Cantwell agus Aaron O'Neill. Lína Leachúil, Bert i dimmer an Nora, Joe Boot agus Mark Fitzgerald ag gimmert ag sé. A Lorna Páirc in sin ag put Láirge, Bert i dimmer an Nora Chama, Josh Fitzgerald agus Willie Beresford agus na Tusia fear na Gaeltacht agus fear na Rinne, Liam O'Sheehan ag gibh it Conor Keane mar leaschaptín na bliana sé still sad and dahat slot agus an réalt agus an luach sin itá gimmert in rád na sínsir don le put Láirge Patrick Fhearchair Eishin a give it Céadaoin Charlie Treen a give it Céadaoin agus Jack Toomey a give it a Cúdaoin mar sin tá smud leabhar na bhíon a dús. Fuair an Luimneach Chama an sin agus Josh O'Reilly tá a gúil a sin agus an sin antaithí ag na nearcan na himráir sin rád na sínsir agus críomh na bliana seáite ar scoil orscail ríis ag 3 agus 6 John Fitzgerald agus Cian Scully Adam English réalta sínsir a cáibh gansaí ihre ní atá sesin a Lorna Páirc agus go leor action feici sin le hábhlíon. An sin sa tosí a Fintan Fitzgerald Patrick O'Donovan an dahat slot agus beidir an réalt eile i give it a Cúdaoin Shane O'Brien ar scoil eile go orscail ríis agus Adam Fitzgerald i give it a Céadaoin mar sin nearttaí ag an dá idan seo a chail bheith béidir níos mútaí ag Luimneach an rád na sínsir ach gan táid na fórne seo agus a thuach se deismá an dá idan túsmá a chuir leis an bheachta seo agus an óid chur na spidóge i gceist im líana san rád seo mar tá an rád na minar agus an rád na sínsir sé Conor Doyle tippadáin a bhain na fadógin seo agus túsmáin se put Láirge agus an Chéadúir gur seilbháil ach bhaid leis Luimneach agus an stíl se agus se an réalt Adam English út an an scór am siú lua ní bheith agus an ceann sin éascach fecinship an luas agus an comasta go bhhair sin mar sin chéadaíocht ag Cian Troy fears caiid put Láirge bháil bh gan ar cúlbar put Láirge sin tugan an pocamach agus bhain éí na táda mar ré in seo Páirc Fhearchair tá se go háil in seo agus lú má bailísteach ceann fada tífa le an Páirc léite agus tinta gomáin sin na Gavin O'Leary go Luimneach heas lábha mar bhíns go handúil agus spásna se Luimneach antaí Ethan Hurling ní leis an chéad teangail bheith ionintach leis ach sin leor álainn as a spás ceann glótain sin ag John Kirby slunne cáilíonn don nuí agus an commas ag go dtí seo ach tinta gomáin fearr put Láirge sin na Jamie Power tinta gomáin Jamie Power sin agus an láchúlaí leachúlaí Aaron O'Neill ó Luimneach na níáil leis agus Tom O'Connell a bhí am aige fáte leis aige Kirby dash English Fhearchair go dtí seo Pasal Gyorson, Long Hooley, Josh Fitzgerald, Fáilte put Láirge into Gmaco, agus Fáilte fear na go til fear na rinne Liam O'Sheehan, an job tinta fat ag fear na rinne agus puck save ag put Láirge ober chrúig glad put Láirge, tí stu go 3 second agus tíir se an chéad deis
Go fut Láirge is chuir chláán scór. Agus nocht takeíochta takeísteachchan se Fhearchair chuir Craobh sin an obair Chrúaiceáil agus is Craobh Fhearchair ag ansaí fut Láirge se Patrick Fitzgerald agus tíreach san áit tan lína nua tarnaí ar na seachtaine leis an bháiste sin. Má tá éon rion seo in éar fut Láirge tá se leis agus bhí amhúla se tíreach Beidir 8 slaat an ceantin. Cínta sa fáda bhfuil sí sa crain. Ní ceann éascaí le tosa ach sin clé agus níor mór ná. Loch takeíochta fáil faoir héile le ceiliúr mar bheith an scór fátain sin. Ach fannacht le Josh O'Reilly cúlbáide Limneach. Agus put Láirge brúsús ar boc amach tá ráigh beidir an lán tosach ach sin é. Tuige se fáda. I dro Fintan Fitzgerald, fátig Fintan Fitzgerald. Siar hainse. Agus feiceadh se cían scoilí. Fearbhí gimmar sa ben an nura. Nis fata Kirby, Lewis a Kirby, Casisteach a Dasog, Míchéal a chéad scór an seo ó bhfuil tá sí Haran Sashnan ag John Kirby. Agus sin tús má go Luimneach éis cháinú med. Kirby on immert. Agus chéad scór fáte Luimneach an jazz baile. Ach, an Lewis a glyfi. Agus ís ceann fád amach. Bise sí seo go dasan seo. Conor Keane, Conor nis tas bás aige. Conor fós aige leis, gramú láidir fát aige, út anan. Turfríh na postí níl, ach bhí gramú láidir sin agus Conor Keane léise an brise sin go hálainn, agus bhí cheach seans éascann seo ag Patrick Fitzgerald, agus a réiteo beidir hall cant le Keane scully. Ní cheach mar chéins tó ar Fitzgerald, na fórne chuir a chó scór. Mechan Jimmerton. Am Chevron shot. Dungarvan Content Schultz Harrison Saston Egg Fitzgerald. Hates score for put Láirge. Nish O'Reilly Chusha Faden or Dede. Tik Shafaden East. Ashin Late Gama and Thompson a Garen O'Neill. Fairless Paul of a Gunner. Yelish and Passachud. Avaris agus puck slasfis on. Agus hepan go. Puck slasfis on go Luimneach se. Agus tóca Adam English in country hepan. Feiceal godí seo. Mar bheith súleis. Shot Fearchair mar go mar chéad scór fáte go Kirby. Ceann Don Cheirach fáte leis put Láirge. Nis tá seans an seo líor chuir deas spás. Tú mí gur le lámháin nach ní leis agus sin léit go héascann sin. Agus Luimneach tiat amach. Ethan Hurley, captain of Fornia. Gone all in Stas' boss. Gramut all and did the Jinnig Long Hooley. Foot Láirge, Cormac Cantwell. Lie Shashin Gohalin. Nish, Josh Fitzgerald. Treen, Lon Tussach, Tishting in the Hain. Ni don't give a Shishin Crane, Neil. Champagne Kurmu Gadisha, I put Láirge. Cousins Wad and Jinnig. Cormac Cantwell. Long Hooley, Foot Láirge. Kirby am shoot. After Kirby fannacht late, agus he fought in Charlie Train. On Conscience, Fada fair to the match. That need a bit of Mishach Shishin shot. Get Jack Toomey, Costa, Jack Toomey also. Well, he took a goal ball chin. Agus, the Mahap can cool butter with the saw. Josh O'Reilly shin. Shachas and Pusta. He's chance and Chinnick but Láirge. It's only in the Keanchin. It hits in Garve Don Cheirach. Agus bhfuil seans nisig Luimneach an bhriansaí bhfuil tá agus tá puck saoir Géilte ag Cormac Cantwell agus Adam Fitzgerald Cruachtal Don Cheir bhain sé gan sin chuiste fada agus bhí súil go mánach fear de la salle Jack Toomey lasas an angach ach ní arna fágan de seo Patrick Donovan fearle I bhí gimmar te bheachtas na bliana se caite ina chéad puck saoir. Ní dom, ní se tangwell se líor fós. Tá tangwell dint an hamseigech, ní dom G Crane, ní agus an country mí mú. Glúirdaí an túrbeid go Luimneach róláidir go fut Láirge an trúna seo. Háled beidir Rod de Minor agus is na réalta Fhearchair atá ag Luimneach agus an glúir cup a taí leart go ríseach. But Láirge gimar go mágadí seo.
agus tá lucha go agus réalta go héins na tosia. Brisha grúte. An ruction grúte agus denta go máin a cén Scully Rashig Eaton Hurley agus Hurley. Rashig Luimneach agus tas in the Páirc ein sin. Ger Adam Fitzgerald. Man is Fitzgerald. Tá sé Lewis. Tá Lewis aige. Bhain sé Crean. Ní dún go bhfuil. Agus ceann eile. Trí cína mú mar sin ag an dáilen. Agus Cúlín an taobh. Tá fáfós beidir le rud a cinnte chuireach splank sa glyfa seo. Ceann Don Gerach agus botú lábhseáil dintan sin ag Mark Fitzgerald. Fáte Kirby. Pass lábhe. Stacha fada Shane O'Brien ní cheicmach O'Brien in ceann sin mú tá sí an ardach tá sí bí mú. Agus ní Shane O'Brien sásta sé gan sin. Fhearchair bach ló go brenn a múir taobh líne agus rá. Lawrence réiteach ní Lauren. Agus Gary O'Keefe seo banisteir fut Láirge man go háide mar bhreann sí sin an ard agus beidir go sí Crean. Ach de chuúda sí. Agus bisin ché canna agus tá colm 9 téisian brátach ar sósan sin. Séta mar taobh líne. Agus puc sa bhééis an go Luimneach. Agus Adam English ó agus An síú can tócíige. Can se bug gur David Fitzgerald am siúch. But an lábhseáil ní eile sé chuir deas a lábh an chéad agus í fátain tam seo ag Tom O'Connell faoi bhrú. Tom O'Connell fear na brickies in seo nach lehádas Dungarvan agus puc sé grúteige. Agus Patrick Fitzgerald ag seamach agus bhfuil sin an put Láirge chuir eis an cín. Agus obair chrúid an taigh lína le hosach fut Láirge go dtí seo. Síoch an cín agus O'Connell agus sin atá wet. Glyfa críomh ar a laid go siad a gobar go crua. Fitzgerald mar sin. Ní chéiche bhí sé deacair ach bhfuil se go maithí ach níor sí Crean dar ceann éasca thar an trastan. Stoi go dé tarrá gúil an ceann se idir atrab ardí go deas aige. Bhfuil sí sin Crean tá agus an deas ar fád ag Patrick Fitzgerald há chúlín fátaigh Fitzgerald há foc séir achas cumann up at Láirge mar tá siad ag anas agus chun cín sa glyfa seo. Agus mu tíreach a tarint le níú med mar sin. Glyfa tá dangan go dtí seo ceann sin susan éir is ríiste léite go máin sin. Joe Booth and Thompson. Fátaigh David Fitzgerald go Luimneach. Sin faoi bhrúach bottom lábhseáil ríis agus ní cheappa go dárlach se ó Patrick O'Donovan daile leis síáil leis. Agus Kirby só leis. Sí caite Kirby. Mu sé go rá agus bol cíne sé marí. Donovan hí sé lún sí fátain seo ag Con Hayes is choil is rón cool. Hayes, Míchéal, Hayes agus stas a gúil. Agus a brab na súl. Péidir nach sé tilte Luimneach choch an cín. Ach fátaigh Hayes. Agus cool a Luimneach. Agus an áta bhí botún lábhseálta ag dinta Luimneach d'oibre se Craobh. Agus well, sean stíl beidir fearmh gimmar a gáineal fátamach as an ruc. D'oibre se Craobh. But Láirge sin an cool sin a ragart. Dinta go mágan fear dahat slat. Na Conor Keane, nearly sí ficus suas. Chéad dáir dinta go hálan ag Keane. Fós a gimocht faoi bhrú. Ó David Fitzgerald will sunk sa dream. Níos a réitir. 2 mínis gur tí sedach. 2 mí bulte ag Evan O'Leary in Thompson. Josh Fitzgerald sin lá chúlaí. Cáisiáil sasna ceann. Cliste. Níor mar gur sé Don Chair. Man níor aon as put Láirge an. Sí fátaigh Fintan Fitzgerald an stuffig Luimneach na seo ibrúmach. An scór fórn an seo. Titsin Con Hayes and Thompson. Agus frostach as an sin ar fearfut Láirge Jamie Power mar bhí aige gur an obair heachar dinta aige. Fágan de seo puc sír na sé Luimneach. Chonaic sin stíl comportach na Luimneach. O'Leary teasnaigh Fitzgerald, Cass teasnaigh trí. Agus níl siad go fáda sin go mé seansa go. Nis O'Donovan. Can bhfuil se cá go mágan spruc seo cuppa second chu sé fóraí leach an ceann sin áras na trastan. Agus tá Luimneach éis híana scóil. Mar sin an bharna sin go cool sin in duna fórne. Try go minic
Howle a tíbhna of a clay in Sasna Harp. Conscious later get Aston Thompson Willie Beresford. Ní an an bris rot she grúte a keen. Tend to go hauling against Spórt Fhearchair. Ne Shante put Láirge Líorsteach. 2 míl so snare ní le 2 míl conscious. As he fought to go Donovan English flick big all and that's a Spórt Kirby Leshane Bikek ma score and try Kirby will score Kirby Toshi Haran Saston on score of fod agus an dar cooling fight again hook she piece and we're cool an flick big sin le lechomon on Nimmerton sin again English Craobh five go for Láirge east try hold Sasna Your tower can lamshoot, puck slash Nurcha, Grúte put Láirge. It's rather basically has to score and go for Láirge the hen hook is fish. The come on, gate in the mid. One cool chin. Stang us up. Puck slash the count, task. Shach so 2 meet, 2 meet, grab, she's starting love. Puck here, Grúte get tall. Top pucks here, I guess I'm conscious tilt to come on, like Fair Delasal, Jack Toomey, Mar. Fhearchair has couple of combated, not idleish pucks here, I'm conscious. Lornach, I guess. There's Limneach, or the pull Lena, Mar. On top Courtig, Fitzgerald. Hold on, Kadok Sheffinsett, I guess if I want to lie do, cool. Pedro Tilsha, Conscious pulled Sahar and Saston like Patrick Fitzgerald. Tasha the Brahead, Shannon Sainwood. Can score force, fought it, put Láirge Gunnimerts. Listen, see Keen. Chéan Garner Stokey, like Joshua Riley, Stachel over Ronan Lines. Fair Ronan Lean. Yeah, that's a boca shot, I should a gamshun poke shot a minute. Agus an sin ol sheart ní him pass love Máiseach fella Barry Duff agus Gramu Mad in sin ag Josh Fitzgerald. An rudí begus na tá hasta ó fut Láirge Adam English hogs an puck snasa. Líste branu timple ní ó se fada stach fella Kirby ach le féimine Kirby. Cholát cliste siar but an láshalt an Thompson to the Kin Scully. Conor Kane gi holstach an Raiter skill leis. Dina come on, ag fair fut Láirge. To the mag gan come on agus an vroig agus Míchéal Gartlesh. Go se stach love Ethan Hurley. Agus an is chance and shot ag Hayes shin score all in ag Hayes. Ní worship page at see or in year stach na love for se pucks here cool agus coolly nish. Agus shin on score. Agus hier coolly is in forne east. Tarek VR fair and dots left at Láirge Conor Kane last captain the forne we should hate him schlitter route ash gan come on agus a vroig úsáid agus an sin go stacht idir love fair Limneach position English Carol she's agus beidir tahi agus a corpla úsáid tenta go mag English real buntage the fought again past love Míchéal ach an real buntage the fought again agus English beidir níos fecalinish a couple of numad. Agus a Tarrant O'Neill heish an Roharain or Shnina. Agus Tabri a Pukasus Gavig on the shot. Agus Limneach a Gunyan Gui Hakaride and Stilomona Tag Limneach. You don't get a mage and different. I should have Donovan. Chancelige. Holichan Lornach Gama. In conscious Bultige, Agizishan Creen, Haran Saston. Scores as fair dot slot. Johnson Maydu. Tamar Fad, Nish Confada, Cormac Cantwell. Jadi ma Yoshihan Chin, Bishan Shigutaska. Fair dot slot. Achnia, Roshashan Haran Saston. Agizni Vishashi, what you saw. Nurshan the Hun Cool Body so. Fran the Rinne Limo Shichan, Vishagamahi. Angus Bay, Carkane Dimach Lesh and Torah. David Fitzgerald, Sosaline, Adam Fitzgerald, shoot.
As in léite. Puck sér grútin sin níos ar a réitir. Agus Cormac Cantor hí sé thugaide. Agus rís fáteráis ag Luimneach. Nis tá seantain seo riail na buntas de cínta fáte. Ag Barry Duff. Ach í sin siúltáir sin trasnán. Agus inis double score in Joe Fhearchair. Simú cad tucha cín troir a bucamach sin. Na cíine fad rivisha chu sé tíomh nova Clay. Cáint ag gear. Ag Mark Fitzgerald. Mark, Farvi, tahi again in Nora. Farver láidir. Did a gomag Fitzgerald, a fós a gimocht. Fós a gimocht Fitzgerald. Bachan score and Chomot is an pass all. Dúir sé fi de postio, idir an dástúl. Fós a gimocht. Did a gomag get nish dachfadle. Patrick, Bachan score, Chachan flokal dintan chin a Cian Scully. Nish, fought it Ashik Fitzgerald each with at a light score for to real the buntash to get. Paid a Gurview on score on Nimmert, Nis Moon Ein Rodella, Agus as she shin go haul in your fad. Like Patrick Fitzgerald, ach Mark Fitzgerald, the Cult Carrochi, a Gobelas Love of Hede, Agus shin score in the Svitasko for Láirge, Agus Paid a Neibrach and score on Nimmert. Nis Moon on Puxier, V Grute. Hate score on Nimmert Martin. Gary O'Keefe, Gimpu, or lads for Láirge. Score Lampshoot. Rís an British and Grúte, agus Jamu Ard. Agus Patrick O'Donovan a Grúte an Puxier. Agus Willie Beresford, Rater, Conor Doyle, Stipador Gal Cantlish. Paid give up a court and shot, court to Lua. Agus Fhearchair. Agus sé Adam English hogs in Cancha. Cancha Dawn Shirach. Sin sin Shane O'Brien fought O'Brien Neil. She fought in Dorer and the road get she in Mimach. Come on into 4-6 Shane O'Brien. Cungama. She first go in Lilla. Can Hayes the Hayes and score in the M-shoot. Trying to Shibranu. Gyar Heincha. Jamie Power. Caidú beidir níos ága fut Láirge na scoil gear sin ceann deas Roada an sin Beresford thug sé Roada leis beidir mar seans eile tíomh lomh Clay ceann sin níos cliste beidir mar brisach sí seo an lán tosach Charlie Train Charlie ach an Ramún sin dentig Josh Fitzgerald na bhí Don Shirley Bra Donovan Gramáling Skilláling flick back deas an sin couple of cush came beidir tócaí Nis tá Fitzgerald Nav local to Fitzgerald Adam again country fix us off Fotash egg put Láirge Nish Fitzgerald Patrick Lear Darling Yashin Patrick Fitzgerald Tumi Koshativ one could have path love Susan Loch Lent to Láirge rated court to Puxier Page Gerto passwords and Heder so in circle Patrick Fitzgerald Taki Mach when you're more in Shell of Hullestach did go hauling Shane O'Brien there. Best score Intach and Chuck Shane O'Brien will she harn stress not Toshi Shane gloat their fad. The Marona Hoshe more on the other Kiana wants an air, Harren stress none. I guess she different it didn't die in Gudisha. The score needs here good to good saying. Go Limerick. I guess in Varnishanish. She Hulin. I guess having my Unadine Sugar for Láirge. He bears further up. Nach an anneacht the right. Fair Iomána. I guess went a bit of too full of shots here with it. Martian. Put Láirge in the court too. Or the Keens, her splank Ruben Chosamala. Can't have fad on thief shot. Sheehan, he late to get ass and chin. Like Barry Duff. Leart all in Stidach and Stachel Love of Finton Fitzgerald, Armag Finton, Nietzsche Green. I guess I'm a good feed of Kishin and
cúgu ceanta curmú ag Luimneach. Chéad cín curmú ag put Láirge. Gear ríist, so sa tíomhlíne, sin ceann deas an spás an seo. Joe Boot. Cos an seach béidir neam a gút málaige. Agus tháinig Adam English snach an dóir. Fí Amig Boot den éidir sin líomh chuir deas láh in chéadúr. Frab sí machach láh agus thug sé an chance. Go fearn le Páirc Luimneach íocht snach agus brúchaid. Boxlas mar sin put Láirge. Míchéal is an trábhaile. Ceann Míchéal. Nis bhfuil chance put Láirge scór am siún seo. Mach fada le Mark Fitzgerald. Amag Marktar fan na postí. Bhfuil se crínta sí sin chlé ach rial na buntas de réitir. Gramúil dearnach chunig isteach Conor Keane. Agus Adam English Conor sé réitir in sástach. Ceapan le féilte gur Conor Doyle í cheartaige. Bhfuil tána puck na sír seo a cúneal. Put Láirge san Nimmert, ceann bháin fáte go bhfuil Nimmert go dtí seo. Agus chola cheann tíocht ó chumán, Patrick Fitzgerald. Stíl an zeas compórtach éasca go na puck na sír. Ceann sin bultaige, thar an seasnan. Nó rion sé gáir ríist, bhaid níos láid na bhí se. Agus Joshua Riley chuil fada. Joe English, senta go maith Boot an tam sin an líoirt na bhise. Ag grúte go Donovan a ríist. Amig Duff, chuil trasna, bhí ceach mar sin. Léiteig Michael Mullaney, tá. Mullaney, lechaman. Stoppin se seachas bheith fancan puck séir, go béad mar seanta seo ag Adam Fitzgerald. Adam fós a gimachta sé cuinear chúl, pass all ag trasach a fáda le Hayes a casa, Hayes a blochalínta tita na Cormac Cantwell. Anhhar fad, ach botún i meas cúlathe fut Láirge fannach gon réitor, agus seachas cumán, fear bhailh gunnar Cormac Cantwell sin rin se tharbár. Agus Jamie Power ach an tá dearach an sin le put Láirge. Nach sí báte can Hayes an dóir. Nis bhfuil siad ná, tairmhar bhainte sin agus scór rothúb hain. Troy, fada ríist, fecinn se beidir tionchar na gcuigh an tam seo. Níos fuide agus bhfuil sin róáda. Tint go maith O'Connell. Rion na buntas de fátige. Agus tíir se seo deis. Fitzgerald nis agus fech. Ahrú omlan. Sa náta déitach Luimneach bheith héiseáil 8 gúnaíoch an cín. Bheith an bharna se leidí. Go chéad chuúnaí Patrick Fitzgerald. Búilt sé a tíomhlíonn sin. Rí feiceir sin brach glas sin, mar sin nílte. Tar méid sin cúna ró. Caithe sé í hosú beidir fostan lábh deise agus í chasaisteach. Ceann sin builte bhfuil sí chasaisteach, má cheap go sin crín sin puck sé ar glót ar fad ag Fitzgerald. Agus sin scórbhí tastal fut Láirge. Agus tá siad a gíisteach san Nimmert inis. Chéad a chúl, bhfuil siad ná ceann bháin eile am siú. Puck deas sin ag Joshua Riley. Scully, Amig Scully. Pass Lev. O'Brien. O'Brien a casa. Contested Tasna. Late tension. She fought it. Jenta Gamag. Jamie Power. Fought it Asher East. Eg O'Donovan. O'Donovan a Lelov. Agus it East. Puck on the sear. Ruddy Bug on the Hulatarga for Láirge. Patrick O'Donovan. Goburger Craobh. Agus be seantig fear an dát láat. Cúlín eile am siú. Péide go dtí seo. Sé gan dót an ceann éasca tuige. Scór. Mar sin híon na hocht. An náinte sé.
Troy motion. Fenn Chagall and Thief Shoney's foot, agus Ashin Gentige. British and late. He put Láirge and Tamsha. Fought Melanie. Melanie passed Lovick. Stackle or Breel. Brute. Sheacham Hulla Mark Fitzgerald. Mark Fitzgerald free route. Then to go Fitzgerald. Then to go Hall Fitzgerald. Third session from the positive. Scored. Sugar foot Láirge. Will she shints off the post the Bulta Harn Sasha Shinan score Father Mark Fitzgerald Fhearchair for Ivru in the first chance Schlitter to Stigan and Láirge Agus scoring project scoring Láirge for Láirge get a light Agus Nicole Carroch Inish and 10 verts he scored counting Gjor Agus falls into Finton Fitzgerald Captain Gershon Fairls Kerklor Ní sair put Láirge. Ista Ethan Hurley has couple of slot of hoods. You know, Jamaican different when time Gar. Get Adam Fitzgerald am shoot. And she fought to go Brian. Oh, good into good to go Brian. Like Fitzgerald, real the bunt touched it. That's Joe Fitzgerald and come on. A cool body came Troy. And right to her east. There's point of yon, or champ point of yon the rater. Mary Troy is a harsh and Trasnon. Machine. Turn Adam Fitzgerald and Conscion. Thomas going to see Ace got Limerick. Josh Fitzgerald. Did the machine keen to fall. He had the rater on a English Stach Lord of Hamad. He fought fair foot Láirge. Nation rater Roger Hashach and Keena. Josh Fitzgerald. And Míchéal Carter, my captain, go keen to Puxir go take a free roll. Agus Lochlanta foot Láirge. Míchéal Gonshin. Hurley machine, Hulfata. Luimneach champion in the move. Gimmer Kamagadisha. Con Hayes for cool. Con Conshin Lagircht. Agus Clown she shouldn't go home on. Agus took a Willie Bears for the dash at the bark. No what do on Le Hammer to near basically put Láirge score am shoot for the Hammer. Ashan Coolchin and score Kim noch to Glyphagadisha. Troy Fada. Lantusach Treen. Yes, I can't dash Sastach Fada to me. Let's go on. To the Gazasak to me. Which I don't score. I'm shooting Charohin. I can't claim. Is a Huller Cart and Thompson. Gramu all in a go on. I should see him after she can't. He's already shuffled Láirge at a live crow chance now in your mirth. Josh Royley. Fada to the Gazas. Shasson Fairfoot Láirge. Hoji Shinarn Sasno Tashi Shin Gloter Father Tom O'Connell on score of Fad. Hang as well. Hulk Shansmar hashtag is out of Hamola. Ashna Head Tussach. Timoga Patrick Fitzgerald has scored. Agus Ben Numa Duan. Gam Hutu Gerti. Hera Hulin. Itade. Oh, did the go hall into there and chin. Joe Boot and Thompson. Shanson shot. Igtreen, Wilchishan Crean. Toshi Harris at Sasson. You'll have Coolidge in the California. Agus in Diffricht. I thought Zintig put Láirge Hushid. Could brew a Fuckamach. Limni. Conscient. Zintig Das and Thompson. Finton Fitzgerald. Shearer Hinsha. Fair long Holy Limni, Josh Fitzgerald, Costincha, Piapashi Fitzgerald, Josh, Papachi Machs a love. Like the East took a jet to Jesh. Good lads Limni, and Ruction of Rutan. Sonata Viam. Hurley, to take a task of Captain California, past love and Ishta Don, Sherbon Lashin, Nishta Shantin Con Hayes. Con Hayes forced to come off the Queen of Hool, Clamu Ord, Con Hayes a Costags, and Yomo Costags, Hussin Tintin. Get Mark Fitzgerald if he Galu Shear Kepping, Agus Aaron O'Neill, Honey Gatasna. Ashton, Badesmas, Chance one Egg Port Láirge with Le Hammer. Fitzgerald.
Fáilte Fitzgerald, Free Rule Gavin O'Leary. Fitzgerald Rolf sin sunk Keens fád agus can sinnaúil sin ag Josh Fitzgerald. Agus san áit bhí put Láirge chúlíonnta hir agus sean a chúl ag Luimneach lena chud 8 chun cín, well, sean is ag Patrick Fitzgerald rá chúlín chuir na fórne. Agus cheapan go binan deistúir nach bhéis agus céad le. Níoch má carta diotach go Josh Fitzgerald lá chula limní. Shot score agus puck ar tábhachtach. Ilionálinn sin agaí. Sin builte tíra tíiste go mar de trasna. Agus an posta. Mar sin. Agus an réitear. Conor Doyle séad na fadóige agus a dhuisteach. Well, tan clufa se sucraí go hálaí le hama agus bhreatha go bhfuil funineh teachtar eise leid fut Láirge mar go bhfuil siad hééis trí chúlínáil as cosa dacha agus bhfuil feiceim ar a mingna scoil síos gortaín sin ach an scóir le hama a leid agus bhfuil feiceim sib cit a geistin seo agus put Láirge i tréad go láid ar eis agus fágann se sin go bhfuil rá chúlín na fórne agus roll trasna ar fad an tíomhile agus an réitear cuineál súla cúpla ród an seo agus bhfuil fágann himnoirí na scoileisneach agus a roll Joan tíomh céanna agus an réitear bhfuil tasting cúil na róid agus mud a sárneis na ceann na fórne beidir Frans ná tá siad ach an réitear caint le Mark Fitzgerald agus ceapin Páirc a chaptí na fórne an hí caint le Mark Fitzgerald agus sin O'Brien agus a caint le na réitearí agus an réitear, well, sróca ba caint le chéile ach an scóir le Hammond seo Fhearchair agus chlufa an godí seo but Láirge tíocht ar eis go láidir tá bhirt fós gim fannacht Shane O'Brien agus Mark Fitzgerald ach in sem rud chuoibh cad a hálach an scóir le Hammond sin mar ecinship ar chláir an scóir but Láirge le trí chúlín as cosa dacha faoire iad san ar náide de Luimneach ar híana ní. Nes Fata Kirby, Lewis a Kirby, Cosistach at Dasog, Míchéal a chéad scóir an seo a bhfuil tá sí Haran Sashna ag John Kirby. Donovan he's ar lún sí fát an seo ag Con Hayes in scoil is Rowan Cool, Hayes, Míchéal, Hayes agus Stas a goal. Hurley agus an is chance an seo ag Hayes, sin score all ag Hayes. Ní bhfuair se beidir trí úr in dhearr Fata Ash ag Luimneach. Nes tá chance an seo riail buntas de cínta fáte. Ag Barry Duff ach í sin seoltáir sin trasna agus an is ar a leid scór chu tá riail buntas deige Péid a gur bhiú an scór an nimmert níos mú aon rodile agus a sí sin go hálan ar fad ag Patrick Fitzgerald Tá go hálan ag Shane O'Brien san éir best scór ítach an seo ag Shane O'Brien bhfuil sí Haran trasna tá sí sin glót ar fad bhí mar an go hálan Fitzgerald tuair sesin fin na positíh ach an scór sugar fut Láirge Will she sin sa fád post a bulta Haran trasna sin an scór fád ag Mark Fitzgerald gas Seasan fear fut Láirge Chodí sin Haran trasna tá sí sin glót ar fád ag Tom O'Connell an scór ar fád
Marsin an dáir in leis ar a barcin seo barci Fhearchair. Agus muid fáilfií réig an dáir le. Limneach chuúnaíoch an cín. Agus cárta buí an duine spáinte le hamann sin go Mark Fitzgerald. Fut Láirge agus Shane O'Brien. Limneach agus a réitar a cant le. Feic muid a cant le Patrick Fitzgerald. Mar sin beit go bhac sé rud cinn le hama. Agus sé sin na buile mór go Fut Láirge. Agus an achtar sin óg sé písa an dáir an cholisteach ach tá sé cant le Patrick Fitzgerald ach buí. Cárta buí mar sin. Buí ag Patrick agus Mark Fitzgerald. Agus buí go Shane O'Brien. Agus le cúna tébe matíú stachnis ar an numán sa dáir le, mar na ba féilte hín clufa. Féilte. Agus níor sé sála chorbe agus an sinnig de cholisteach le hama stoi beidir an críoch láidir fí Fut Láirge ach maicinn sib tanna cníalacha. Tá siad I mí nulcas. Agus an bhí sin a gáardú. Nis tinta go máin seo ag Fut Láirge. Dramú láit an sin ag Adam English. Agus Adam English war go near sé tangháil leis a gomán. Ach Willie Beresford. Rá, well. Agus a réitar a géint leis Conor Doyle. Céic an arn tú beidir tangháil leis a gomán bhí tú scaoilte. Agus bhí sé tangháil leis a slitar ceach leor bhí sé scaoilte. Agus tíir sé seans nis go Fitzgerald an bhearna se leidú. Ach, má bhí sí seo beidir éascas a géad le. Tá sí andachas a dáir le, mar tá ruí sin tíocht sasna agus ina chunne, agus is dói nach déta néta sí bheith níos measa. Fitzgerald. Cúlín dear nach sa géad le, ún sin an chéad chúlín an dáir le. Tá sí sin castaige, ún sí castaach fada níl míá, bhín tangháil go má. Agus rinne sin bhfuil ceart mar tá ruí sin a tíocht sasna ach níor chaisí dóhan. Nis Joshua Riley chuise geor a bheith patéifse, fada patéifse, tam se fada. Denta go das agus a bise sin grúte ag Fut Láirge. Nis Conor Kane. Tangháil cai se casta dasúg ach denta go máinge. Túmi, denta a hálinn sin í smachtú leis a gomán. Tana ní chamach. Níl agus í fáte. Agus bulcí nimlóirí. Gerald Sheehan ishe, Fitzgerald Gerald Sheehan, Bishop Sheehamach, agus í fáte má chúlaí, agus na Josh Fitzgerald grúta puck sair. Agus rudí began is rá an sig Fut Láirge. Tíiste go 9 seconds gan éon scór fáte go gotí seo. Cín scoilí ceán mílteach fada. Bishop imime na cairn agus preba sí sin nach chonig sibin sin beidir. Cecha láide tan rí. Shanson se cín troi socu sí trúise fada an vinnig sa géad le. Agus fecinn go Mark Fitzgerald míisteach mar lán tosach a lán chúlaí a marcail Shane O'Brien mar sin beirt le taithí ar banal idir chundaí. Ach sin léite in sin ag Luimneach an dhéanamh tíos a slitar sinna John Kirby ní minic leis botúína. Counter gear Jack Toomey amsús just a spot. Toomey fi bhú ag rón lines. Lines in the gama fiera agus ví gur cúnaige cúna sin tíató cín scoilí. Tá leanta Fut Láirge rob idir gneacha lines samolach ar Toomey. Scoilí fós a gimach couple cos céim tócaí agus in cearta go réitir. Gur thug sé péad a beidir fiera. Agus puck síreil na sé Fitzgerald. Agus má scuibna líb ag deire in chéad le for sé ceán búilte a tíomh líne sin. Ach bhín ceán sin a choil na thró an ceán sin goin na gaoithe mar sin caiise í seo bhuda tosú a tíomh leh clé. Agus í chasisteach ach fell sí tíomh leh deise. Choricha se cúlí nóháin idir na fórne. Bhil tí sin thar an sasna tá má cheappa gohfuil sin an scór Patrick Fitzgerald an scór go dó. Agus cúlí nóháin is idir fórne. Nis bhfuil an Fut Láirge na chéad scóir lemsú. Tenta go hálaíonn sin. Ag fin Fitzgerald tá sé bhíhrú, cá se gáil siar agus botún dinta. Ní haine passion is chfada Dave Fitzgerald, Toomey tá sasna. Planta sus go deasan sin ag Dave Fitzgerald an tam sin. Ceán, seasa gáineal. O'Brien past lábha Fitzgerald. Fitzgerald thar an sasna an scór éasca. An scór a fad. Agus scór deas, Shane O'Brien past lábha. Agus Adam Fitzgerald le ceán éascan sin.
Try motion fada itro Tom O'Connell. Bishan Tama. She leitig Mike Milani. Checkmach Slaunin agus Shanson shot and Tom shot ag Vint Fitzgerald Ujishin Crane tá score ace go gama agus an Dá Fitzgerald and Fintan and Tom shot agus an Varnishin made it reached go cool ní féidir na botún sin cínte leanna seach ní féidir na botún íana chunne champion in the moon Try fada tinta go hall an chin agam Joe Boots agus an Fhearchair grút ag Joe Boots Spráis an ceantin go Patrick Fitzgerald amach agus a sé tíre chail leab an mecin chib Adam English agus Willie Burrs for the Brown Tasnet. Is Verticu, Begnin. Amadiachta de Verticu. Agus Tashin the Brandon Verticu. Ainu Tabdishis Nimmertach, Mangari Verticu bit of light and Tamsha. Fitzgerald. Tashi Fada. Would she crean to my Chiapagu will? Ah, she not scored each. Patrick Fitzgerald. Knee in the puck on the Sear Shaiska. To Canila Khatan. Agus Tasha Kunyal. Greem. Fut Láirge a glyfa shot. Náid dóigh mar sin hína híineag. Á chuirín chance treig Michael Milani main she's. Tain she's go hauling chéag gram ó bristige. Cuirtú Cúna. Hifa se Cúna. O'Kane. Ferda had slot. Is Charlie Treen. Chéag gram ó bristig Treen. Ah, look like Adam English. Céile. Beidir nach méid sin. Dína caintir. In the skin of the cosanta. Ach, when you show dasan sinna. Dancha. Agus chochran coming an arm cart. Angus Boxer ves an Limerick. Cool ball machine. Corlodge Guiche. Gjar. Ag Lines. Lines count on Sheriff. You're in count next to Dassic Patrick Fitzgerald. Nish ni mention didn't get on you because he shot. Gary count on Sheriff. Stop beating Mr. Shisha. Katrina goes cut to me. Beating Mr. Shisha. Connor Keane to Shanta Charcoal. Keane. Kasha Coolon. Yellow. Sawalita to Joss O'Reilly. Agus Adam English. Iomána mach. Ach shin shant gloward. Chinga for Láirge. He fought to dash and shot. O'Connell. Then the Gama. Kirby gone in. Chumanike. Stachfadle. Con Hayes. Hard Sassnon. Ag Schnachi Narin Cluffy. Shantar Chula Heave 1. Agus Coolin at Hivelle. Lalov Hug Connor Kane free baited go capture. Grun Cussa níos good enough V. Achaha Josh O'Reilly Walla. Isha Krogan. Agus Adam English here Iomána. Marsin bheanna méid í rísca hína dóigh le náide dóigh. Love Thompson ag David Fitzgerald. Fáte English fágan te Mark Fitzgerald tíortho ach English Counchin. Gjar to the Gmag Troy. Mark mi sé mar lá chúlaí bit nach chuteach feiceach maiála sin. Tá sé faoi bhúnse agus Fhearchair grút aige. Fhearchair eile géilte ag Adam English. Bearúnse lá Páirc Barry Duff. Fágal páirt na himra. Agus Fitzgerald eile. Joseph Fitzgerald is mó na lína bheith Tráchtaire. Agus áú for Láirge má. Francis Roach. Clúné, Eishin Zattersnach. Agus a fágal páirt na imra tá Fear de la Salle Jack Toomey. Agus a reintear de la Quinte. Wel chúg imróir déag ar a Páirc. Sin tóice fearta ed fanel. Síntre fág Mark Fitzgerald Countcha. Rashin létig súr les Limneach. A beit na bhuiach da.
Agus beidir with Fitzgerald to the goalie botún Míchéal Carter Fitzgerald Thompson. And flick beg isteach na lámh. They've no Leary to gimmer come Chulairt simply. He session their final the British Scott agus then Chulairt simply to glyph shot. The Gramú Lord and Thompson John Kirby. Gramú Lord and Tom O'Connell. Ceann Farrell to Tom shot. Beres Fhearchair to Shachal Suas. Snot nach Olane's boss. He had scored on here noch. Agus boxer le Cruite put Láirge. Agus he puts it chun Keane and Nick David Fitzgerald is read it. Chonig Mir Tivlin Counchin agus Tur chun Keane Tura. Maybe she puts it chun Keane David Fitzgerald. Dan Cliffish is it. Eichan na me out. Ben he had scored le Kim noch. Gober hopes the door that shot. An chance in her chulig but Láirge. Fitzgerald. Come on, she's boss. Don't take a dash. A chance to try Liam O'Sheehan. Now she said. Don't take a dash again. Doror. Past Lava. Ibro Sheemock. Charlie. Treen. Ibro. Treen. Kasha Shear. Like Beresford. Beresford. Conchin. Yivashi Safada. She's a Lava. Josh O'Reilly. Angus a Keane Scully. Táhaísin Lódú. Josh Fitzgerald ach ní leis chuisteach na lámh chéad agus bisin sich bhile John Kirby. An ceantar roáda. Cúpla nuaid na seo formúd scór. Botún an dáthíomh. An op ar ghanneanna. Hurley, Titim. Ask flickback das English Law Park Leishain Míchéal agus tinta má cool bud for Láirge Lanty Troy Curtu Kuno Jamie Power das Jamie Trabancha Míchéal agus an zachú le ceann Míchéal Thompson bliana agus boxí a grúteigh Shane O'Brien. Peter on Rowa Carty, Jamie Power and Cormac Cantwell, Shuach, and you were at the Tala, on deck as Veckin Chibble up Banished Limneach. The Master Banished Dermot Mullins, Richie Flannery, John Mescal, Tommy Quaid, and August Brian Murray. August Tidach Naklish, Patrick O'Donovan. Shulach Shakira Hudi in the Fornia. You're on Varnishin is in the Fornia. A hit a numed, Dig, which he shouldn't shoulder, Tushy shoulder, go hauling like Patrick O'Donovan. Now he scored Tastal. Troy Míchéal. Give Joe Boot, I'm sure he fought it a Keane. Cliff Martin can't down check nish by low he shot him shoot. Easton Thompson running lines. Fitzgerald at the Mahkama. Gira train. Can't the train. Captain Guchimi or Yesh. The Brapa Shimach, ni flap up. Be a chance to Glimo Sheehan. Puck Shaska Cool Gam shoot. Angus. Captain Guchashin Grutig Fraher in it. Angus over Crua. Well, Tursha chance. Patrick Fitzgerald. So not nach Rabeja chance cup. Well, Rachel Holstach Kainzach, Captain Botun Roddy Viano, Josh O'Reilly, Frivru, Liam O'Sheehan. Yoga, Immunor Yoga, Narinjig the girl Tassiste, Ebranu. And a fair tagimmert, Ganzi with the Zeph at Láirge. Shot fair Taganzi, if it's sea dig. Pokshas Coog. Finnam Willisha Besha Shaskado Slat. Shakan Kinnach Marta Hollichan, agus a Geran Varnish and Laidun Tamarfa, that type of Fitzgerald Crane. Agus Fogan Cheshin score one, cool one. Yet the four in the east. Agus na 100 these Stachnish got 2 agus gesehen. Adam Fitzgerald Fogan the Park, agus with a Fhearchair.
Oisín Ó Farrell Tráchtaire. Agus Ivre Fhearchair. Sna Fionn Hallahan Tráchtaire. Not Willie Beresford. Agus Liam O'Sheachan Fogel Páirc Nimra. Ar Fhearchair scored tear nach sin. Agus Tráchtaire an háit tá Evan Foley. Aber Craobh ag Liam agus Hurling Craobh. Can gar. Biach mar sí shot fair. For Láirge is tá Melanie. Han nicht tak is dachnig stap mar on die volle se géile. Slauning just éonar clowning lad for Láirge. Tá Adam English. Tá se gelóidir an Jack Graham sin agus éú way. O'Brien tá se slucky suit became a puck stas ar chasation when he passed Lávian agus an Fhearchair father Conor Doyle. Agus an cool chin is in the fornia for Con Hayes. Se géile sna méte atrub. Gairin sin Pat Fitzgerald gosh a beidir an puck sér hogiil sa butach. Le Fair's an over Jensen shot ag lucht Páirc Fhearchair so ná bhín Fhearchair de Céadaoin agus de Mart. Ní féidir an Fhearchair luchtú. Ní féidir an Fhearchair luchtú ach nela go dtí seo. Can tá seirech. Papan sí sin isteach a lámh a Cian Scully. Ciara Fitzgerald, Fintan Fitzgerald. English. Dawsa beg ag English a spás go hu a hain. Fitzgerald ríist. Bachan score an Adam English sin score all in ar fad an dá chlogad buí gobad as lámh a chéile an score agus is sprál Adam English a sin. Agus an bhearna sin méadaí go chéad a chúlín. Try fada idro Tom O'Connell. Lábhachal sus an air. Grúte an dáróir ag Láirge bhfuil. Ceapan gúil. Pamchi machas a lábha. Agus chansan seo ag Patrick O'Donovan. Spás O'Donovan tíomh lábha deise. O'Donovan Harnsas an chúg chúlín in na fórne. Agus beit gúil. Limneach begé níos cliste. Leis na scórna tá si de Craobh. Cúin an rudí siimplí ach an gramú agus an ruc na leor thalach sin nach chuil Pat Láirge fáil agus níos tuirte se seans eile. Beitir puck sí ar bug. Agus tógad Patrick O'Donovan an leaschaptín. Tug sé chudáma. Fearr le bhí gimmert glufa leachcheans na múna gunne Pat Láirge na bhríonna scate. Agus don nóí a chrún clufa canna sin ar cháil clufa canna sin gunne Chealchonne. Don nóí an fearr bhí tugad na puck na sé an tíbhile gon sconsa an lá sin Billy Drennan. Go Chealchonne duine rás ar fá go for an sín Chealchonne. Seo O'Donovan an gcánsí Limní. Chéicán beidir go lágíocht an trúna seo na cúr láidir a sin tenta go má Charlie ag Jamie Power. Power fós gimach leis. Power tenta go má cliste. Gavin O'Neill. Nes chansig Pat Láirge. Cúpla passáil deas. Evan Foley. Banachach an Cian ach chun seas an áit tá Cian Scully cosnar san leis. Agus chun Scully leis an lámh an sin O'Donovan. O sin á Farrell builte a tíomh líne. Ach beidir cheatáil teas na Páirc leis a gán sin. Níl teas an seo Pat Láirge hiocht reis glufa sin. Tenta go máin sin ag O'Connell. Chrís na ché an puca suas. Grím gear. Fátin seo Josh Fitzgerald. Titan years machas a lábha. A charíist Adam English. Tá se choláit a glufa seo. Agus a leabháidir Kirby. Sasnig O'Brien.
Differt O'Brien go ficus in Chéadú Casancha at Leave Love at Desha which is in Argent Tastan Tá sí denta go má I cúbád a Láirge Cían Troy Come on, to hard and Tom shot. Brandon a picture. Fecinn sib níos mú gandachaí glas na gandachaí bánach. Fáilte eise put Láirge. Níos tá seanta cup. Beidir go seanta Char Chula cup. Fósa gimach ló. Cá sé seanta an Char with chance. Cúlaigh Fitzgerald. Oh, báid it's asked the bunting Fitzgerald. Míchéal Cart. Patrick Fitzgerald agus titan tíisteach a lábh Fitzgerald Della Joseph and Tom Shaw agus glán an Luimneach agus beidir go mina an chance fáilte Chuck Fintan Fitzgerald. Amach aha Míchéal Cart. An lís go fat Láirge na bhuair cool agus na rudí bega agus chahabh an tógi leis an nimmertin of fat Láirge pass an am Cart mad trasna so hí bháin go tí bheile seansa pat Láirge ag Luimneach inis sé chúlín chuid in na fórne agus ní dúim gur sé chúlín sé chúlín in na fórne uair bháin ribh seo na bhí Luimneach chéanna séile náid tríoch an cín tá nó ní bheith cecht go na fórne seo builte na cáile hééis glufa seo a chuide se go mór mai an go clufa tíocht chugargan clufa in na seachtainna ríist agus Bannister Limneach, Joe Mullins the candidator. Agus Carter Bui. Fátige. I don't know if I should box here showgirl. Hier mag geen stro it. Agus sin Haran Saston. Agus a Fraher shot. Pokemach seachas is gaan chuig met voor een Fhearchair Iomána fat Láirge. Een overload Tráchtaire. Maybe shan tam show. Maybe shan my algor chance go pages near. Attack off the focus. Agus kan er te bedoen. Dan kan ik carpet de gasdag. Kan je cliff gemocht. Wanneer is je gasdag geskippie. Road in the bricky. Tom O'Connell. He've won. Fraher Limneach. David Stewart Rosa. Can't Spórt Craobh Haint. Past Lova. Exam moves into Chent and the Jamie Power. Agus can't down share and Chent. I feel Hallen. As the young Shamorn's chance got Aaron O'Neill. Sent O'Neill. Fought it Asher East. Agus Láirge go chud Haint free vrú. Agus come on Bish him on the lore. Come on Fintan Fitzgerald. Cliff him out. Go hard to door dash in. Nick Fintan Fitzgerald. We take Joe Boots and Chin. Last Hopteen, the Fornia. You will put Láirge score for Patrick Fitzgerald on Puck Shaska Kuikshin. Shacht Numandachin. Boot can't. It's Joe Fitzgerald. Tinta Gwage. Tangwell Dasher come on. Tagan Graham Stach Lords and Chin. Will Puck see a taw. Fitzgerald good ass. Come on her source. He fram with Honikin Graham Lords it. Mission Kenneth dinner again. Cooling the cool. And he's having to make him with Carter Bui Joseph Fitzgerald. Over on the lean. Fecke. Adam English. He've won Kenzie even the engine again. I guess Patrick Fitzgerald Bert Derma Keense. Can make him as the plant to Mahroon. Again, we're taking Rod the Fhearchair. Coffee's give him with the minute. Fitzgerald, Haran Saston, down the lighty. On low range up on the yellow touchdown. Oisin Walsh. I guess touchdown that's Farron Tráchtaire. Michael Mullaney. So Oisin Welch touchdown machine. We'll put Láirge on the varnish and Laidu go cool at a light her chance up.
Shane Umed, neart am a fósa cup. Há seans chuúil croithe cup sig dar leis ach gan ceachtar go tócaí. Há tenta go hálaíonn sin, agus puck síorín tá grúte. Agus bhfuil mátá an díle heachtarsteach agus sin íana ó sin Welsh. Glamúínta san air, ceann sciúpaí tócaí. Agus I ggéir Patrick Fitzgerald amsú. A bhí trú go leis Luimneach leis. Na bhí seansa beidir tógeal agus scór amsú agus chéann te suas le puck sír go Luimneach. Well, the not to put Láirge ceann sciúpaí, ní means after Patrick O'Donovan. Donovan, ceann fada. Céir an úsáid, ní bheith úsach láidir. Sin a Brian beidir gandí tarníonn sin. Tenta go hálainn, lá chulaí. Cantrell fós gur a bhrúmach. Liam Lynch frí bhrú, puck slasfés an go fud Láirge. Gus béad go bheith muid Mark Fitzgerald a siat amach rís chuis steach mar lá chulaí sa dar le. Gimar go maith nach béad nach an tún chucéana agus béad go siad. Seanta ógeal agus puck sír. Puck sír go Luimneach. Agus féidir sé an bhearna go sé chuúdaí ríist. Agus chuige sé nó me caistear a glog. Donovan, can't put a good load to get. Would you pull to Crane? Neil, she pulled to Crane. Agus fan the score more top. And I shot out the hand. Bout the dough. Limneach to tie on the floor. Agus Cork to tie. And for Láirge. Can't father Martian. Late it. Agus a crude it. On the park in the British occasion. Joseph Fitzgerald. I don't think you flick big on. O'Brien. Fihru ag Mark Fitzgerald. Tishan Sholtig O'Brien. Ní dom go bhfuil. Níl cháan na seas cosadach chumú. Ag Luimneach ó bhfuil put Láirge na sin an Shelf Rota. Ceann geart oké, which in Belchón na Shelf Chuneal. Power. Cá sé cúnal agus Tábhairc agus Así. Tá sé fihru le lealóh an brick flick go chinál na roi. Cá sé chance a rohúna siúda. Joe Boot. Leaschapt in the Fornia. Boot to Garrett Fitzgerald am shoes das a gaunial. Evan O'Leary didn't come on chin. Jamani Tushke. Gimmer to gaunial. Yen chatada. Rochasta. Cholortan simply. Achten dat I didn't cousin to on the other to stack Luimneach. Liam Dennehy. Agus Finch Fitzgerald. Cliff of Mime. Emily again. Agus an tána gemacht, Ránú med. Agus fecinn beidir an nuachta te riad chun daoine mar tá sé casta fúrnse. Shear. Josh Fitzgerald. Denny, tíag te císneach. So cruinte seo, gúil Patrick O'Donovan. Ceann na tí cín, well, tá mach beidir paid option, nó ceann tógach Luimneach. Houlig am ik cliffers gezicht niet. Ach, niet nog. Oh, score. Goed goelien. Ach, kan is pot Láirge. Ik heb een coole voor hoe het uitkomt. Tuk shit vader. Het zo. Tom O'Connell. Zo is ook bal tak op. Niet Irish en Thompson. Weet je nou nog? Vader is een keer Fitzgerald am shoot. Fitzgerald is in de gedas. Geet Sangwell. Hurley pulled to this. Fitzgerald kastiste. Sent to come Hurley. The Gama, I go Leary. False egg, put Láirge, Charlie Treen. Can't don't Josh Bates, good neighbour sugar for Láirge. Bishan Chima, even the car now get. Shanter Hool, Kash Turfy Hool and Ishul.
Ach lá gírt choíide an Tamsin Francis Roach níor hanga se a gceart lei. Agus le heis an sábhar a rinne Josh O'Reilly dí túisce. Ceann éasca go má an Tamsin aige. O'Brien gur flicail, an Tamsin Kirby gur flicail sa lámh. Is an sína me ag put Láirge. Ó chid ná cúil chrothú. Le Hansen sinna cubach. Roach níor hanga se sach crúla. Tóca Conor Keane fear de la Salle an ceanse. Cuirtú paiste Babhta an seo Páirc Fhearchair. Cá sé defrianna. Ceanse nach léite ag Dungarvan. Léite go hálainn ag past lábha. Denny gur Shane amseo cha sin léite go deasan sin. Fealdanta. Ar lán cholí fat Láirge níos a réiteir. Agus í fáte Garbhán Canchin chléiríist chead cíim mar sin is chéile Jeffir fat Láirge í mai lo fiúnach chus dachan sin tá man tí machas lámh Joe Boot an Tamsin siar English go hálainn léir go spáintige Denny úte an Canchin harsin sas ná béide go bin cúlín na bua agus an cúlín cinnach an sin ag an tunnadí as Clán Rua Liam Dennehy. Agus well bhí sé tééis chead cín chud amú. Mar sin níor seáil ceann eile chud amú. Agus John Kirby hééis spach na himar ágal. Sé rás sa géad le. Láirge gur cín amsú. Fáte aige, puc sír, tá. Well, tá ha gimocht, cháú med. Ach bhí an gur chun na spidéoge beidir chur a chúnaín dáin tíireach, chúnaín cinnach. Josh O'Reilly, cúlbáil limní, sábháilte, Scully. Sus tíomhlíne, tá Burt sin seos limnach. Gramú deasig, Sean O'Neill. Flickáil i bheitchan scóir tre go Dungarvan chuir se seo bar snása chulathórt ó Dungarvan bhfuil sí fad a níl. Agus bhí ó sin á fearris flic beáil in steach na lámh. Beidir goil seans bhain eile ag put Láirge. Fada Fitzgerald limar na cearn aige. Fitzgerald na lámh ach brisin tíach a fada cían Scully. Agus limnach a rís sús a tíomhlíne. Just a lámh díreach gramú álainn sin san air ag Liam Lynch. Liam go hard. Agus bhfuil sí thart sas ná tá sí thart sas tá Míchéal ceart an Tamsin ar cían troi. Bhí sé chulaíochtaí chuineáil ach roáta agus well. In an doutnis go méid Luimneach tuairt lón bua sa géabháta seachta mar ás go roibre go cruas agus na cúilte ná roiile le put Láirge amsú sin anmud is tábhachtaí sa glufa seo beidir bhuiir siad ceann seo. Chrí sin níor titamachchas lámh Tom O'Connell. Agus réitear agur an Canchin caite, níos caithe Fitzgerald cheappainn tar faoi chúil an seo. Agus réitear á thuirteach lábríl. Níos roiíonn go chlufa seo. Beidir gúireach se amach an seo, na bheits na bótaí ar fáil críochnaí. Fitzgerald, beidir go bud an bulid ar nach. Ísio prabman síis de has a gúil, níor hanga se anháil lei. Ach as a gúil faoire agus cúil chathárá gúil tilte ag put Láirge, héis na seansnaí chrothú siad. Ach róiar a cheappainn. Beidir gúil seans bhainna cup, Keane, Shear. Josh Fitzgerald róil a fada. He léite fearta achla bheithan O'Leary an tulcid is fearg seo. Fitzgerald. Agus fearfad Láirge Conor Keane for se an tangwil in the ie. Agus le cúndé se cearcleoir an réitear has héis an adog gearnach a héite. Agus an dáhan sin ar chúil gáí bhí put Láirge nar hóg siad an cúla hóg Luimneach bina ifreacht. Agus Conhéis ach Adam English ar rás ar fad Evan O'Leary ar rás. Fágan sin bhfuil an bua ag Luimneach san géadháta
Cearcan na spideoga a gúigi mún tuair siad an ai Somália a chunda chlár sa Máta dó be put Láirge a teistal siar go Páirc Uíomh iadsan agus iad gur bua a áil ar chorca. An scóir dearnach an seo Fhearchair agus an bua iglamach fiire chéad a chuúní víidir na fórne Luimneach híana na hochtaigh put Láirge híana na cearteach. Nes fata Kirby, Lewis a Kirby, Cosistach at Dasog, Míchéal a chéad scóir an seo a bhfuil tá sí Haran Sashnan ag John Kirby. Donovan he's a lunch she fought in shot. Con Hayes in shot is Ron Cool. Hayes, Ishul, Hayes agus Stas a goal. Hurley yeah. Agus an is chance in shot. Ag Hayes shin score all in Hayes. Ní worship page at see or in year just fought to dash ag Luimneach. Nish ta chance in shot really buntish the keen to fought it. Ag Barry Duff. Ach he shin Schultars and Saston agus an ish. At a light score for to really buntish to get. Page a Garbhán on score on Nimmert ní smún ein rodile agus a sí sin go hall in your fad ag Patrick Fitzgerald. Did go hall ag Shane O'Brien there. Best score ítach an ag Shane O'Brien will she Haran Sasna tá sí sin glót ar fad. Bhí mar did go hall ag Fitzgerald tuair session fin na positive ach an scored sugar foot Láirge. Will she sin sa fad post the bulta Haran Sasha sin an score fad ag Mark Fitz ag das. Shasan far foot Láirge. Chodí sin Haran Sasna tá sí sin glót ar fad ag Tom O'Connell an score. Katrina agus Kutumi. Beidir misach sin sugar Conor Keane the Shanta Charhul Keane Kasha Cool Lelava Sawalita to Joss O'Reilly. Kirby gan in chumana ige. Stach fadle Con Hayes Haran Sasna. Ag Snachi Narin Cluffy as a lava agus Shanton shot ag Patrick O'Donovan. Spás O'Donovan Tív Lava Disha O'Donovan Haran Sasna Chug Chulí in the Fornia. Go Holland Láirge Spontige. Didn't you turn on Concha Haran Sasna Beidig bin cooling the boa. Liam go hard. Agus would she Haran Sasna Tá sí Haran Sasna Míchéal Carton Thompson or Cian Troy. Fitzgerald Beidig budan bullet dearnach. Ishal Prabman sheesh the has a goal near Hangash Awale. Ach Stas